ekirukwenda kwija okutanga obukonyezi kuruga mahanga gaheru kuruga banywani abaheru kuruga banyabuzale baitu abaheru kirikiragiro kitali kyobuntu kirikiragire kyali yejima muno n'abanyakiresere baino mururu baine bakwegondeza baine bakweserura ninsaba buli munyaganda wena nyakwino kwetegereza no keramuno ba MPs baitu abashiyaka abagenzere cyankwanzi bayoga bano nimba saba no kwebundaza batayikiriza kino ekiragiro kikarabaho habo kube kiragiro kino kigenda kutulemesa kurakuraniza ensi yetu nkafot poto tourism city twine abantu ebitongole bitali bya government ebeire nibukwataniza naitwe twine bitongole nka KRC twine bitongole nka Care Uganda twine bitongole bikurwanisha obuli bwenguzi ebitongole binuka kwa birema kutunga akasente kuruga nambera babeire ni bakeya nikimanyi ito twija kugenda kuongeza emisoro abantu baitu kubona nuko hakere tugire ikintu kimbibiri rundi ebitwakora hano nondu kusabira no kwebundaza ba MPs baitu batakirize kiragiro kinu kikarabaho ikiragiro kinu bakigare twine binge byo kwanura mu Uganda obuli bwenguzi World Bank eri kuteka mu red ink nambera kienda na musanju na katonyezi ibiri ibanje bakutubanja nkihanga nambera twinire trillion 10 nibazibaga buli kiro kana bakuziba balontu barora nibalya nibarubata ntubeta na honorables ntubeta ba n'amabara agandi gone hubo bana bwakitakubabaza baitu hatu tugenza kuhambya small NGOs abanyakwizira kukonyerensi yetu korakorana tumi ekiragiro kinu nangwa okitinsa President Museveni nkugonza muno kandi obamunywani wange hakiragiro kinu kwesengerizi otagera urukumu rwatekaho ekiragiro kinu kireke tukisindike kigaruke akwa akasumi kanti kikwetagisebo. Thank you.